Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji domačega prvenstva Lige Telemach. Še z komentatorskega mesta tu v koprski Bonifiki, ker čakamo na začetek tretje tekme tega aktualnega 24. kroga državnega nogometnega prvenstva, v katerem žal še nismo videli zadetka, čeprav sta bili odigrani dve tekmi. Sešlar deluje razpoložen. Sodelovanje s Kreflom na desni strani, Kvesič zdaj atraktivno, še enkrat za Krefla, Sešlar. V zgoščenem prostoru se Svit Sešlar dobro znajde s preigravanjem, s podajami. Tule je bil tudi Sešlar tisti, ki je žogo obdržal v igri, potem pa sijajen zaključek Elšnika, ki je zadev stičišče, vratnice in prečke. Vico, hitro so ga zaustavili Ljubljančani. Lešner, Tičič, Edon Vonji, voda kar daleč od Olimpijinih vrat, Edon Vonji, Tisto, kar Koprčani z njim na tem igralnem položaju seveda lahko pričakujejo, da občasno sodeluje tudi pri začetku izgradnje akcije. Velika priložnost za Koper, voda mimo vrat. Rui Pedro, atraktivno za Sešlarja, to na tam bo zdaj potreboval pomoč, preigrava Svit Sešlar, Kvesiča ima levo, Rui Pedro, desno strelja Rui Pedro in še smo dočakali eno priložnost. Kvesič podaja z leve strani, zadnja možnost za spremembo izida v prvem polčasu, znova nevarno in tudi to so rešili pred svojimi vrati Koprčani z vrhano mero sreče. Ampak zdaj kaže Matej Jug, da je potrebno počakati na odločitev iz VAR sobe. Ali je šlo za igro z roko? Vstopili smo sicer v tretjo minuto dodatka, v osnovi naj bi videli zgolj eno. Kakšna je odločitev Mateja Juga? 11 metrovka vendarle v zaključku tega prvega polčasa. Ob igri z roko Edon Vonija. Kvesič pa zdaj izočil oči z Golubovičem. Kvesič strelja, Golubovič brani! To je tisti črv, v katerem sem govoril glede Marija Kvesiča. Ugovarjanja Kada. Kako je uspel žogo zadržati, potem pa napaka Krajinoviča. Sešlar je prišel do žoge, Kvesiča ima desno, velika priložnost za Olimpijo. Kvesič je sam in Olimpija vodi. Olimpija vodi po natanko 50 minutah igre. Svit Sešlar je tule opravil levi delež, Kvesiču pa se je, mislim, da odvalil kamen od srca. Kaj ti, ko zapraviš najstrožjo kazen, potem ni lepšega obliža, kot da v nadaljevanju doseže zadetek. Tole je Kvesič, ki daje tudi s temi reakcijami vedeti, da ga je tisto, kar je zapravil v zaključku prvega polčasa, ko bo je Golubovič s Prestričem odbil je Mittendorfer. Zdaj nova velika priložnost za Ljubljančane. Golubovič pa ponovno na pravem mestu po strelu. Ja, Miha, strasti so se pomirile, vse tako se zdi, kar se tiče tega dogajanja po tekmi. Vaša glava, Zoran Zeljković, pa je zaradi rezultata zagotovo zelo vroča. Najprej greva v prvi polčas dve hitri menjavi. Taktične narave, je bilo karkoli narobe s poškodbami. Zakaj ste se odločili za dve tako hitri potezi? Ja, mislim, da so nam ogromen težav delali po levi strani, zaradi tega sem tudi odreagiral. Se pravi, nismo šli odločno v tekmo in Olimpija nas je prebijala po tej strani in mogel sem reagirati. Albert Riera je dejal, da so izgubili živce zaradi dejstva, ker ste vi komentirali neko sodniško odločitev. Kaj se je tam dogajalo ob robu igrišča? Glejte, jaz nisem komentiral, so pa nekateri z naše klopi, ampak
Jaz ne bi rad karkoli govoril, kaj ti zdaj bo izpadal, da so sodniki karkoli krivi in dobro ste videli, kakšno je bilo sojenje in s takšnim sojenjem je zelo težko igrati. Se pravi, še teže. Olimpija ima ogromne kvalitete, bila je danes boljša, zasluženo zmagala, ampak ni pa lahko tako igrati in razumem tudi nervozo svojih igralcev in drugih, ki so... Čutite, da ste oškodovani torej po tej tekmi? Ne čutim, da sem oškodovan, daleč od tega, ampak čutim, da so ene situacije niso iste za nas, kot za nekoga drugega in te mali favli proti ekipi, ki je pač že tako zelo dobra, je vse teže. Ampak še enkrat, ne bi rad, da kdo obrača moje besede. Olimpija je bila danes boljša, izkoristila svoje priložnosti in zasluženo zmagala. Če se spomniva Kopra, ko je bila tudi naša ekipa pri vas v Turčiji, takrat fantastična forma na pripravljalnih tekmah, morda prehitro tempirana, tako dobra forma je bila ekipa pod vtisom Turčije. Kaj se zdaj dogaja v zadnjih tednih? Ali so samo poškodbe tisti glavni razlog? Veliko stvari, iskreno se nam je poklopilo, dobro ste videli, na kakšen način smo izgubili, se pravi, prvič smo sploh odigrali tekmo z vsemi, tudi splet nekih okoliščin normalno, treba tudi prevzeti odgovornost, se pravi, trenutno ne zgledamo tako, kot si vsi želimo, ampak je še zmeraj verjamem v to ekipo, verjamem, da bomo splavili, ni lahko, ampak mi to zmoremo in verjamite mi, da bo Koper še opozoril na sebe. Congratulations for the victory. How did you see the match? Many opportunities in first half, no goal for you, clean sheet. How did you see everything? Congratulations to the boys. Congratulations the way how they play, the way how they understood that this team has to play. We were criticized a little bit after Maribor that we were not shooting, that we have a lot of possession. And today we can say totally opposite. This is a team that has character. This is a team that when we need to run back is running back. When we need to have the ball, we have the ball. And when we need to run to the space and to have commitment also we have. So congratulations to the boys for the 3 points. I have to ask what happened here in the tunnel after the match? Very simple. From our position from the bench, it was impossible, even from me, impossible to see what happened in the other corner. And I saw Koper bench protesting to the referee, jumping all of them. And I said, it's impossible to see this hand because it was impossible from our position. We were more than 50 meters away. And I got the yellow card. I got the yellow card from something that I was protesting. But the referee said that I cannot talk with the Koper bench, and then that's it. It's simple. It was only this situation, nothing else. Yeah, but it was hot here in the tunnel between president of Koper. You know each other from... No, president, I didn't see the president. For me, I saw the bench, and I'm telling you simple what happened. It's just that I was saying that it was impossible to see this hand, that the referee is trying to do his job, and that's it. But then I cannot talk with the other bench. From now I know I will not talk anymore. My apologizes to Koper and the team because I was talking to them. From now we cannot talk with the other team, and that's it. I will take care about my team. I will talk about us, and that's it. Another missed penalty. How did you see that? It's missing the penalties are missed only who is kicking the penalties. And I said at the halftime to Best, I wish that there is another penalty because you will shoot again, and I'm sure he will score. And sometimes, when you are playing so good and you are so fantastic player like Vesic, the karma also is coming, and he was the scorer after missing this penalty, missing the penalty against Maribor, and the team knows. All the team that Vesic will be the next one also again to shoot the penalty because I trust him 200%, not only 100%. So again, I repeat, we made a fantastic game with a part of many chances that we could. The score it could be. I mean, for me, in my opinion, after to see the game is very short. The score, the way how this team plays. Maybe someone will have another opinion, but for me, we show the team that we are, and it's a team very difficult to beat, and a team that knows to what is playing. Ja, Dejan, tako je. Luka Vešner-Tičič je ob meni. Priložnost ob koncu za 1-1, strel z glavo. Kaj je šlo tam narobe? Morda nekoliko previsoka žoga? Pa ne, perfektna žoga. Jaz sem slabo ocenil, kaj se zgodi. Zadnja minuta za 1-1. Še zdaj sem jezan nase, ampak to je nogomet.
Z roba igrišča se je nekako zdelo, pričakovali smo pritisk Kopra, pa se je zdelo, kot da niste zmožni pri rezultatu oziroma pri zaostanku z 1-0, da bi v tistih zadnjih 20 minutah zares šli na juriš. Je občutek pravi? Pa jaz mislim, da smo odigrali eno korektno dobro tekmo, sploh proti Olimpiji, ki je prva. Mislim, da smo jim parirali, imeli smo svoje priložnosti, zdaj, kot je res v zadnji minuti, žal gola nismo dali, oni so držali žogo, nam je bilo malo težje igrati, utrujenost, tako da fair rezultat. Ja, Dejan, pred mikrofon sem povabil asistenta ob tistem edinem golu, Svit, fantastična akcija, kako ste jo videli, je bil ves čas namen počakati in pravočasno dati žogo? Pa v tisti situaciji sem imel samo v glavi, da moram iti direktno na zadnjo linijo na tega igralca, kjer smo ustarila s Kvesičem Višek in pol je meni zaprl šut in mi ni ostalo druga, kot da mu podam, on je bil sam pred golom in zadev. Ja, ampak super podaja, res. Kaj se je tam dogajalo na sredini igrišča? Zavrela je kri, zelo napeta tekma, veliko čustev. Iskreno, sploh nisem bil tam vpleten, sploh ne vem, kaj je bilo, tako da moram vprašati, ampak ja, bilo je veliko napetosti, veliko je pomenila ta tekma in nam in njim, tako da hvala Bogu smo jo dobili, zdaj pa lahko v miru pogledamo jutrišnjo tekmo. Pa verjetno tudi nek zagon, ne? Spet tekma brez prejetega gola, to ste čakali, tudi trener bo najverjetneje zadovoljen zaradi tega podatka. Ja, sigurno, tudi Vidošek je potreboval spet to nulo, da je videl, da je z lahkoto najboljši golman v prvi ligi in sam to potrdilo je rabo in s pomočjo nas smo mu jo tudi priborili.